aron re pen di mapuran ki pon bom hum truck si sangti ki pon truck amlo khialong kinap dun Jambali Literary Foundation pen birta mai ke pha difu hir jura rong jai arni ke hot Hanjang laso along volleyball ke patu angdung giti Karbi prime time along pen leveler bon klopi kador ko phanta kardong pajiriklo non arjuponik tham bir tang ton pen National Highway 36 sachilenga to bar pi amlokhi along pini therini phai pli arni aron repen ki phorla pen ki pona kang huwa sangti dimapran ki pon bom hut hum truck si atra Karbi along student stand moholdar association atum pen kinabdun long birta kadne channel phera ki pen birta nang pali Karbi along stone and sand moholder association atum pen pini dimapran ki pon bom hum truck si sangti atra kinabdun long Sangti ki pon vera tumpen ka chithana tengke for sasai ki atuma phanta tangkap kai ka pitikang nang posi pherang ki atumang nu chithan pinitet kali lason aron repensi kayarnita sangti pon bom lo posi atungorai ki dora tumpen ta pherang ki atuma phan than pachini ada local tum lu amen da chini ninda direct paisa pitikang ko sangti wan polal koi lo ha puchismet mohon dijo la penda rombang bothar Saya get long mangan tum ke konan lo puisa ki pensi ki par long no 200 pi or 300 per truck Manda sensor range ACF Vikram Singh Rong pi lapen forest sai khiatum pini aron repen sang tiki pona truck kinap dun long hu forest sai khiatum inut tapale dun highwang we la soteng polote forest atum si kang hulo pusi sang ti moholdar atum pen rang kyang no ninje Jambali Literary Foundation JLF pen thereni phaing kora ECR ni lurulang so rangsana sarpo auditorium hall along kichengsi difu hirjur arong ajai BG thereni phai pli arni Karbilamet amai long ki pado birta amai long sila soalam JLF amai phu kongchun bang Karbilamet amai kongchun mang lapen arya sang hotum pachatang Assam University difu campus students union lapen difu government college students union atum lapen JLF chilang pet pensi difu hirjur arong ajai pado pon popota birta amai long pherang kya phan pachini Hanjalangso Youth Club atum pen kachipatir pipen kichengsi karlitang bapuram singnar kachiki moamen pen Greater Hanjalangso Inter Club Volleyball Championship surihira kriner kepaning kana parman kedam tang therni phai hini pen cheng ponsi pini ni phai pli arni tili ke thom por pen Hanjalangso Youth Club pathua klamalong angdung kiti kipatu pona birta kadne channel pherang ki ananterang pen birta nang pali Hanjalangso Youth Club amai pu harsing bepen ki chupain phupon amai long alhi sar pu amai pen abari memra jindo rong pi chetong don an parta Hanjalangso Bazar Committee amai pu hemari tokbi harlong bi velong bi Vice Principal William Singnar Hanjalangso Multipurpose Cooperative Society amai pu Diliram Terang thang lek thila pen Army Major Robin Kumar atum chetong don pini angdung kiti ki pathua long Hanjalangso Youth Club lapen poisa inti Youth Club ang bongsi pathulo apor ke chok hut an ke Hanjalangso Youth Club atum si hailo ke hai atum aphan chetong don alhi sar pora jindo rong pi pensi nong e pajir ponlo la runners up atuma phan hemari tok pi pensi pajir ponlo Karlitang bapuram signal alang li 946 aning kan Hanjalangso hawaralong wanglo lapen alang li Karbianglong Bokachan subdivision pen BA ki undun cheng abang phui nutlo alang li si KCS lapen prejamarat asai claim banglo Karbianglong along ke chengsi BJP MP kilik ke patu dun cheng abang phumate Karbianglong along BJP ke wan cheng abang phulo pusi William Singnar pen akai lamo than bajir mi ponsi mesen angdung kiti ke pajut nan malam sopor pandina parman biar tamu itu panik sena আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ওয়াটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ওয়াটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াবহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব कांच वाटर और अभी एक और भूकंप 7.4 की तीव्रता का ओइ लागे ahiring tangrak anlo ongdunga tuma pran ke dam ta du uta haipo nonjong itung ge hambich kimji phansi ji tham bomlo nongi phre tu duklo nilita hemgimi kim bomlo sita lahalamen asapta nili mathate athema nili hemalon extra kipidundo athe nili hemgi kimalonge tata discount sd bar pensi kimponlo Tata Tiscon SD Extra Safe Bar lagi texture a technical atum pensi Mesena Factory along Selam Ponlo. La si Tata Tiscon SD Bar ke kaita extra safe lo.
Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason selam pontanglo. Lasenang litum Arniwang kenang sot kecu ason la pentesiri alang hithi gulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang, Karbi alang, Teso alang, kecu ajang tu, Tarmit aduk, Telua kreng, Chitronola, Uktor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihna mo phiputhar biotalo wangthulo pini thereni phai pli ani ada por phai keba por pen bogojan town committee tum kachipatir pipon along Indian Red Cross Society Karbi Anglong branch tum ake rapen bogojan town ang kang marathon rally men pen kapang thera sai ke deng Marathon rally men pen Swachh Bharat Abhiyan mate kapang thera sai pini bogojan rong spiang kang along sai deng pon laso kapang thera sai long Indian Red Cross Society Organizing Secretary Gautam Rong hang pen kachipai pupon amai long e mathurjo thekel phukon jodong dunsi alang lipen ingpulo lapen anpata Indian Red Cross Society klembang phu Thiraj Phangcho kurasar timung lapen Claudia rong pipia tup jodong dunsi RDP dun Karbi Anglong Autonomous Council pen West Karbi Anglong along ta kijui kilang adim kapaching thurjia phan sayamu deng pontanglo Duar Amla constituency alo kijui kilang me adim long thomdo lake tengralangso along Hati Pahar Dalimbari along Naudubi lapen Borgaon along kido langchidok henlo lalong thong adim talang me o kijui kilang aphan athor kimi adim Secretary Nerola Phangchupi kijui kilang asai kam Adiputi Director Miljeng Ronghang Ingnam Raikom Saipu Mensing Tiso Lapen Arisang Ho Tum Therek Thom Arni Lahai Adim Along Paledam Lapen Prabjin Pen Long Thom Adim Along Ta Kijui Kelang Abaha Kaching Thur Asai Kedeng Ji Alam Secretary Phangchopi Phenangke Aphan Than Pachini দুটা ঠাইত অলৰেডি আমি ঘূৰিলো আমি গোটেইখিনি সাৰ্ভে কৰি পেলাই যেহেতু আমাক সাৰে পঠাইছে অনাৰেবল সিএম সাৰে পঠাইছে গোটেই ঠাইখিনি আমি পৰিদৰ্শন কৰিলো তাৰ পিছত আমি যিখিনি পাইছো আমি সেইখিনি আমি অনাৰেবল সিএম সাৰক আমি ৰিপৰ্ট আমি দিম ইয়াত টুৰিষ্ট ব্লকক আমাৰ জিলাখনলৈ যে আমাৰ কাৰ্বি আংলং জিলা যে বহুত ঠাইত মানে মনোৰম দৃশ্যবিলাক উপভোগ কৰিব পৰাকে সেই জায়গাখিনি আমি বনাবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম আৰু আমাৰ মেইন উদ্দেশ্য হৈছে পিকনিক স্পট বিলাক নট অনলি ফৰ এনজয়মেন্ট এট দ্য সেম টাইম আমাৰ যিখিনি আমাৰ ৰেভিনিউ আমি গিয়াৰ আপ কৰিব লাগিব সেইখিনি আগত ৰাখি পেলাই এইখিনি প্ৰজেক্ট লবলৈ কাৰণে বা সাৰ্ভে কৰিবলৈ কাৰণে আমাক অনাৰেবল সিএম ছাৰৰ নিৰ্দেশত আমি আহিছো আমাৰ কাৰ্বি আংলঙত বহুত এনেকৈ কিবা পিকনিক স্পট সমূহ বহুত জায়গাত আছে য'ত মানুহে অলপ ব্যৱস্থা থাকিলেই মানুহ আহিব গতিকে আমি ভাবো এইবোৰ জায়গা যদি আমি ডেভেলপ কৰো টুৰিজম ডিপাৰ্টমেন্ট আৰু ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেন্টৰ উভয়ে যদি এইবোৰ যদি আমি ডেভেলপ কৰিব পাৰো নিশ্চয় অসমৰো এটা গৌৰৱ হ'ব বিশেষকৈ মোৰ সমষ্টিৰ 1 নং দৰামলা সমষ্টিত এতিয়ালৈকে মই 3টা জায়গাত প্ৰথম হৈছে হাতি পাহাৰ টেংৰালাংছৰ ওচৰত এটো আমি চাই আহিলো তাতো খুব ভাল জায়গা তাত বোটিং পৰ্যন্ত এনেকে প্ৰভিজন ৰাখিব পাৰিলে ভাল হ'ব ইয়াৰ পাছতে এইখন নাওডুবি বুলিও কয় সিনান্দি মানে সিনা নদী যিখন আৰু সেইখন নদীৰ ওপৰত ইয়াতো যদি আমি পিকনিক স্পট কৰি দিওঁ বহুত মানুহ আহি পেলাই ইয়াত পিকনিক খাব আহিব পাৰিব ইয়াত মানে নেচাৰেল বিউটি আছে আৰু এই জলপ্ৰপাতবোৰ আছে সৰু সৰু এটা মানে যিবোৰ দ্বীপ আৰু নদী দ্বীপ এনে ধৰণৰ দ্বীপবিলাকো আছে চাই ভাল বাইথালাংছো পেন কাট নিউজ ফেৰাংকে জেছন হি নাংকেলো আবিৰটা Karbi Prime Tama Birta Bangela Pasikang Ton Poniklo Domi Thagme Kurwang Thu